dalje. Sam baš me briga i sve ću da ti dam. Ole, ole, kaze uje. Pozdrav svima. Ovaj vlog bit će jedan reakcijski vlog na neke tenzije, na neki vlogerski rat koji se počeo dizat u zadnje vrijeme. I ovo će biti jedna jednostavna moja vizija svega toga, sve te nebuloze, svog nabadanja, prepucavanja i ti gluposti, veliki gluposti koje se u zadnje vrijeme dešavaju. Dakle, neću ulaziti ko je s kim se posvađao, ko je s kim, koga ko proziva, koga ko ne proziva, nego ću opet samo reagovati na tu cijelu pojavu. Kao prvo, ko smo mi da uzimamo neke mase i zavađamo ih jedne protiv druge? Kao prvo, postavite si, svi vi koji ovo gledate, postavite si to pitanje. Da li neko koga vi pratite može da pokrene vas, da vi oblatite nekog drugog, odnosno da vi zaratite s nekim drugim? To je jako arogantno, mislim, smiješno je to što se događa. Ali evo moja reakcija na sve to. Ovo je izmišljena glupost. Mi koji vama donosimo neki sadržaj koji vi gledate na YouTube, u naše vlogove, mi imamo dužnost prema vama, gledaocima, da vas ne zavitlavamo, da vas ne zavaravamo. Ovaj vlogerski rat, to je zavaravanje vas koji nas gledate. Kao prvo, vi to niste zaslužili. Jer šta se dešava? Ovo je sve izvještačeno da bi se nabili brojevi subscribera i gledanosti pojedinih epizoda kod nekih vlogera. Šta je još interesantno? Vrlo je važno kad vi nama komentirate dole ispod, kad lajkate, kad dislajkate video, i to je jako važno. Nemojte se usrećavati ako vam se ovo ne sviđa što ja govorim. Slobodno dislike kliknite, jer to se Google Analytics to isto broji kao like. To uopšte nije bitno. Negativni komentari ili komentari koji dolaze sa prepucavanjima, njih bude masa. Što više komentara, to za vlogere bolje. Što više reagovanja na video i vas koji se uključite i svađanja i to je bolje. Tako da je ovo samo cijeli ovaj sukob, rat, mislim, koji ne postoji. Nikakvog rata nema. To da razjasnimo. To je izazvano samo da bi vi reagovali na to i da bi... Jer ljudi vole svađu. Vole neke, razumiješ, prepucavanja. Jedva čekaju da stanu na nečiju stranu. Da bi se mogli taka, jer sve te frustracije koje u običnom, u real life-u, u stvarnom životu ne mogu da ispolje, oni će ispoljiti anonimno na taj način. I to je, zbog toga je to došlo do ovdje. Eto, to je moje reagovanje. Nemojte nasjedat na gluposti, nemojte vjerovati svima koji žele da vas zavade s nekim ili koji žele da uzimate nečije strane. Da se svađate sa nekim, prepucavate na bilo kojoj osnovi. Nemojte se to dozvoliti. I nemojte jest žut snijeg. To prvo, a ovo onda ostalo sve drugo.